Federation of Khasi Jantia and Garo People FKJGP West Jantil District minta ka singi thoding at menyuterik leber kala pelong ya ke jingya rally haringkat ke jing perta penram ya ke sorka kabla stang nalat kyang nang ba juai shadu yau musyang madan kenya khan ban pelong ke jingelang pensngau padba ka seng kala le ekani kum kadak bandawa mardo nak sorka ha ka bede bat ke jing penbet yo pod usam ha ka jela ya kani ke ju la depan pelong Haribhoi district bat kumju ha West Khasi Hills bat menta ha juai hadin kini ki laitli ki jingelang ka seng kan pelong da ka bakam he hanong ba shlong la da ka soka ka dang kulut ya ka jing dawa ki babu na ki nong kran ki la penram jur ki jing ngap jar ka soka jela hadu menta ban penbet upur usam bapura bat baro ki sorkar ki he tang ka tien kam tam ha ki por election kat bai ka kam ka badai ban le na ka bentau por usam kim patiau satya nado palayo e ka jela haus nam ka kandai spa nyu puar ha ka jingelang ha yau musyang lai jingkran kentup nado kinong elam shnong nan lapangap mukro na uma kemen merchang Ubade General Secretary ka Coordination Committee on International Borders CCIB Uma Chandame naka HBDRF kinongelam bahakmat ka FKJGP nado uba Dundee Cliff Concert President Rangba ULD Lingdo General Secretary Sengkami kiwede kinongket kam ka FKJGP nalor kinongelam ka KSU JSU bat kilong kami na lapangam la pensngau ka jingbam la ban penbet yu pot usam ha padeng ka asam bat Meghalaya kalak ta e ikinong song shnang ha ki ba im ha ki jaka khaput na lor ka jing shakta sa ki jaka khaput bat ka ri Bangladesh na ka jingker sainar sha shushu kila keno sa katno tali ki mensim brio ki ban sha sian ha ki tang suloi jong ka asam na ka daw ka jingken turpon ha shwa ban pelong ye ka jingya rally halat kyang nang ba ya ke jingelang la penyat da u marhok marbo u president ke West Jantil Hills district kat ba yau musyang la penyat da ba nang krang rani general secretary FKJGP West Jantil Hills district ya ibasong basa hakikay kaput kidon tajuk kahok bagyo yang ikam pedroy kusokar Wapa setan kulit akan kulit community baca kedreng kedua sosai. Musim sedang, musim sedang, musim sedang. Serkal menceraya kalau buruk pelak yang kata ke status quo kapten pande lawai jengka jelang kanpoi sedu. Musim sedang, musim sedang, musim sedang. Haki gama hati kam cipayu para nano ukano kasi bajengan sakang yong ikotnya Insak dan naging produk Islam di macam hai habodar area wat habodar area weto wakabanga Bangladesh wari India hawala hai chamila wa kari gay perlu yong i kaman ga kari Rejaya umaya ini Islam deh, teman kiri pak, ha, kendau kecil umaya kayak ini, siapa yang hai kai, halak rock siapa yang ini. Masuk bersan, tertawa mendang hai kau yang asam yang ini tertawa pun aku bicara tertawa yang kian, ira bisu bersani, mengangkat tegisi menilai penawi di pororabi, hai pororak baik. Dan tempat ia kebok tempat ia kebok distrik pura mesti menggiwi dau hari uradi tempat di kebok distrik pendiam di ia iwa akan memang pelampun ketin orele yu kelam di yang ada kelam di dan yu suka kulai cibun kulai cina jalan kulai timur Kebona, kasar tadi kesopanan baladaran kilo kijinge. Hang tinggi bola kadang kadang tinggi siap tinggi April. Kakamram kajong kasarkar Meghalaya kari tek tam kini sign bat review ya ke MOU lane ka sumoto.
Oleh yang sanes ko, Kim Don ni iban ni. Karena yuk karasa nanti, ukuntur pun, untang ukuntur pun, ulut yang lagi biar, uperangkam lagi ke, usiak pepet ya kibril kijongi. Kehistori kamlan nang gini kasan karena mencoba, haga ada sibau, sawat coba kibril ke penyak kesiak pepet apa, lampi. Bat kekentur pun, bat kesiak kibril jongi. Kesorkan Meghalaya, jam-jam. Kecini jom kesal karasan, jom kipril besar hapo modal lembut kipulit jongi, kerja dia usir arjar arpo mokro. Kisah kentur, bapri kipril jongi panjada, ya kalau beri, pak kali kalah jom kimi, hendak hantaru, hendak buat kiperkelan yapian. Dari nak kini kadang pakai FPC kesami, bangkren pada. But snow put so too heavy pada, but when you snow sa katandang snow sa kasakar bakulot. What ang baka FPG kaklem, ruan na kaklem, pagkama, hindi mentalay na ligi, meeting na pinyak mo na say, yun ang pagkakit sinjawang kibahe na naisakmat. Saka, kino kaya ka iba kajingim jong pat, udong song ni iparalo perasaan ki basas bola. Yang labian kelabian dari yang saya. Pentingnya motor, yang pun sah. Tapi dari international border, pat kamtam jong mesin pada apa yang berbeda dengan kasar. Yang buat su, pakai mesin beliau, kindang du. Mengitip papilih ke sorga ke kalput. Pada upaya udang song di umat panien, kasar di tansuai kan simbiang di jem joki. Penting yang kita bahara sahaja sepo kipora KFC itu. Ayo dua usaha mesin lagi pada audio kemensian kebesingan. Omday tanto kacinto pada pi hapok kabinet festival suak election. Kacintin posnya kita pi yang pada kemudahan kita dalam cermat. Macam mundur bagi insabek. Pag sabiang kita dibuat, hindi kalau tang kacintin posnya ini. Kendo kini baro labiang sorka lakatas sem biladan menta lajan after wat memperbiak isu pada election lajan menta wat sedang banyak election halo kaburan isu seri kulom kabuan kada nabi penangkap hak kulom pacim no ing jaga pengen sak ni menungsim boleh dibuat nama ing suat lazang. Sekarang kamten siapa yang dikepor? Bukan tulai ke sarkar Meghalaya, kumaya kayoi, o simkiagi, o penbat semak yoput, yosam, o saten, naduk sem mudat, haduk kami pem ye penbat. To kerpak yang ke sarkar Meghalaya, o penbat nak o wud yoput, kenang makam kini jinjia, kuya dia hadi sem mudat, to dam o dia. Niba sen dia, jinjia apa berdar. Dem nak jingjia usausi, jingsa penyak yang dikon ipi, yang diburu yang i, kementai border, hapang ada dia makam jo hamkro, kam nak kenal buai senong, dem jingjia usausi, hau mesin buru, deduk ge jing mesin yang i. Takkan orang te, kam kucu yang keelang, ciruk bagi kon kendro yang ikon kendro ke em, hapok gelom jantia makam jo, hapok beri ngakre murah kawi. Gue masih saya oper. Kenapa kita kontrol yang ini? Gue apa keberi mengatur yang ini? Kenapa awak kini suruh? Kenapa awak di gue dibawa ke oper? Tentui kami tunjuk yang bonang sarkar, open semati, open bayi, open usam. Kenapa kita ngerti? Mungkin senang tahu. Gue kita di pan border. Yo di ye cong sai. Yo lairing. Yogi uin deus subosai. Niwa kita isung yang kanduli lapangat mukro. Kamu kelam buat semua yang na. Untuk manggo ketau jauh biara. Untuk hapa pok blokon bloktu. Handai nasional lapangat ceblokon bloktu dan manggo ketau ujai. Tekan kante kenapa kini isung? Yobai kini jinca yobek kini jinca yorot. Maka sarkar asam.
Upun semat ke sorka ke yoi, upun baik ukur usam. Bat suam ukur jukut, ukur tuile, yang di konsil. Wah upun semat ko, yang dalam holding, kamtam kita di senong UM Jeboda, boleh dalam holding. Upun semat di, upun yok di dalam holding. Kenang meriok dalam holding, upun menteri, ini wah wiman sekian di tahu yang UM, kakak motor yoi. Sekarang kami terpari, yang siam, bahkan tu, yang sosial diurut kui, wah usuntia, wah tersebar kalian untuk bangpol di sini, wah pelajaran hari, kantang usuntia ni, habu raya. Mana keju, kejing bang sungai, kejing saya mensim, ya kepateng ke bangsawan, kami dekat kameram kejing ni ke pemerintah, berpikir lo ya kini. Hari kepor. Nakalang jaga seng ngiawe ya ki parlo persnam ki jongi ke rilung khasi ba jantia lada ki parlo persnam ki jongi kita apa kita kaput kan khotmat ke berapa nambah shalong kan pentara ya ke shalong ibro koloi tiane kapor nakalang jaga seng ya da kalenti ke bajai banyak kendo ya ki parlo persnam jongi bagi kundak cenderang jaga beri nyotret ko jongi bapin alam kakti kaman kakti kadian hangawai kasgi kajan re kasadan kami phi ki parlo persnam ko bishopo thai kapur ki sadan kami phi tegipun tikna ba kalawai jaga pateng baginai kedai kepateng kebasingan om dei kepateng keba tera ombre kepateng kebasmit kemakalong hagi kipo kementar kesarkar asam hapok ki border hapok kalek cik inang song joki kai ketaka free registration bakapa ki majlisri begile hapok ki border berregister ye ki jaka kaba kesarkar jadi kalek komno kasong klikti kamle rem hare hapok ki pado personal jongi bagi wan syaki nomba sekitar saya beberapa register ngamji begindang kita ginom tray ki omsar jong state government ke jongi ki bandar kata ki kulo mensir banyak lam ya ki parlo personal ke jongi register ki jika ke jongi hak song hak thai thapot den kalian jong seng ipa agni keruang sarkar ba wanam le kam ka chu wanam fencing chu ya ki jinge ka parlo personal ke jongi ki gando tum kacan real ngilon kawai ngilon free kawai dina bangyo berkat you so kajing job bangyo ya kata kajing sok bangunan thai sik porno personal kajing kibuton kemudian sepok thai kapo na kapo kisiti ladap kami posket biat kiseng balang bafer ngalek aja kendo ek sarkar na kapo ban ai jing tho ya kijin kam ban penthan nek taki police station ban penthan nek police outpost dan hapoki than border kijongi henrei ngei bak sarkar kasim stengni kani bakam sosai bagi i hapoki pe ya international border ya kawan nek Sherman ya ka CCIP ada grand mane deki hajar ekar ki border personal kijongi ka doe ki jaka joki hakithan international border bakam sosai kalong ya kita kahrap kujong kiru lakian apadang ngalungo balai ke sarkar kamsin ke jingke kali nisibu ai ya pinta jing pordo personal kujongi hantu di pordo personal jongi kuda potan kapur kimdan hok ban kimdan hok mentrai dan kita ban reng hari ini ba anak yang jong sarkar bercakap nonsen sya jong sarkar kisong Kilikti bagi song sengai bos ketriak telada maki kimsim ke jingke tli kade kameram ke jongi kum kipat jaga puri nyotrap ban semya ke jingke tli ban dawa ke sarkar bagade balle magdo ba omne pelensu ya kali kijinge ke bagi paldo personal ke jongi ke kendo nganong epi ke jingelum ke jongi haki district bafer bagade ke sin ke balai Pitap kadi nak kadau, jom kai, kadau, ngedi tuai pi, kadau tu mensim baloi, kita ada apa lampi, kita ada apa mangkro, keperluan ini, banmi, nampak senam kita baloi, kau ada mentah mana
jogi nongelam jog seng balang ba pera pera dega takadao hanging yen sam bagi panya gi Oleh lagi poin hakabai day patkan kasi knang ba ginangilam jongi jong pasarkal jela gintip bat kinsimkya hakan kapor ngaso benong ba nadu usnem katkanai spa nyofua ba kajala jumi kalayo pura ya kajala Meghalaya ndai hadu mentamane sampu south likisnem kiba kajala ai kalayo ya kajala lajong ndai kasorkal jala jumi kamla ban perbek yo putusan hapagi pai hakiliki liki bentang kaba kumbang ilatip napo Dongri Boy napo West Hasil District hapo Jantian District kidon kini ki jaka kisnong kibana koy kapor sa koy kapor kipaiba ng kisnong jongi kisya pedik bat kisya penduk siya dudel ha kesorkal jela kata kadai kumbangyong habang isang napo katem riboy kadai kasnong kabudon stage at katem riboy kaway na kisnong kipala chakta hagajing siya pendik hagi sorkal jong ka asam kasnong sabuda kane kasnong kli muang bat kamay kuli bat kabalakawa kini kisautli kisnong kiba nakaway kapor sa kaway kapor kasorkal jela o kasorkal asam kapersang menpedik ya kipardo persam jengi kibasyong sa kitan kapur bat habagi pai sa kawes Jantian District Kalangpi kadai ke wei kadong kesenong kabalasya pendik nak kawai kepor sa kawai kepor ha kasokal asal kene kadai kajing sam menti jong kasokal jela kajongi dei namar kajing sam menti jong ka ba kasokal asam kasang ban pendik nak kawai kepor sa kawai kepor ba habagi pai bat sakirum rilum jentia kedon kum kasenong kanduli kum bagi wei kinong keren kilarap keren kalapangap bat kamokro nakaliang jonga ngaso bodong bakini kibadai kinom ikmat jong kini kidong kitan kibala syakta asaka haku sorkar asam bakidai benerai kani kamat kaisiu hapo ko sarkar jela hapo ko state government bakin yekren bala rakimla ban yekren bala rakimla ban penpek hapo ko sarkar jela to ai bakane kamat kin habra wat seko kari inja jongil kata kadai ka bangkwa ban persio namata kinong ikut kinong ikmat namata kino jong kine kidong kitan kijong jongi bat nasuru benong bah kibalasang ban kuliah nadu ukat kenai spa nyobuar sampo sautli kisem kilasang ban puli abike ndai kemlapat berpikut adu wai kane kadai ka kubur ka pasai namata ka sarkar jela bahab kalarang bersang ban puli to ai bat lan ban puli ban berkut adu wai ban penbeng no sisnon nya putsam hapo ka jela ka jomi knang ba kipet ba jom kedong matang ke jomi kinom sakta asu sak sarkar jela bat nang desa kemat ngaso bodong bakum kaseng ni kabadon ni kecil kli balor ka sarkar jela kamla benle ngin sa penki pedba ben hakwi pat peta bat kaneru kadai ke korok kabisai namta ka sarkar jela maka dai ban penbek no sisnan bat umdai ban penbek tang hakapor election bat zang ban nekren ban penbek purusam nang bakipit ba jom gedong mathan jemi kinlong london hapo jelal jom hi dengan nam sim nya kapor namar bangai ba kupneng ro sang bendung habi dai ka bodan issue kani ke district kebalai pakai FKC kaya bat pelong ya kani jingelang bat pelias so
Syai district prepare. Syua bak FKG kan sim ya kesenjang. Ya kejinya di bakam tene. Balik bilik kumni kan syai di percaya di pada. Buruk kita keren kilongkan nasa kumat. Nyop Islam. Kindia kayo landoi. Sampu South Islam. Kami kaya kayo kajong kasih. Katai Kapolda Kejongi Kenangsa Kongres 4 dan Upon Usam. Kini perlu ini kita mendosia dosen. Tentang ikan apa selong, apa jual, apa nongseng bagi soal makamper, nim suhu yang kacanya jom kibri bersama sebagai swabara. Nek FPC kom keseng, pak nadu bersama kemudahan. Baju bun ini kita ngelam bersama beli kendu yang dipat nongsong segi bora. Iya kacanya bakral. Kembalakan ini nongkran bersama. Kamtam kiwai Islam kita batai yang kacanya bakum. Kisong kita ngelam kia kendu hapo kasong kejongki hapo bora. So seran ada pi kiwai Islam pinwan yang ni ban percaya nang bak lembah kelat pahai kuar kari bakajet bendri bantit bagi patwa demi kesong syak bodar kisong hapren kejinge kala kerenteng yang ni kekentin hantai hapo nongsoy nong ba hakasan pesau tuli Islam bak melia kayo ekastie kin mau ha biladon khatanun di chief minister kita secara yang kajalla demi lagi pai ini khatanun di chief minister kita secara yang kajalla demi hapren ki apo tuli sarkatan hakini sansau tuli Islam habang kita ngapek yang ki parti prepare ki chief minister prepare ndai keman ke manifesto kejongki suap gele election kajiduan bet kamat kejongki jong borok di parti baka thongwa kamat kejongki kadai banten baik yo pun usam jongki boda ndai patwa san pusau tuli sem laya khago ki chief minister ki patwa demi kan sa ha kejinge hapo ki boda Syai bija hakini san pusau tuli sem ayubi kale hakitu kini Islam pidan kai ka kura ka jong phi patwa kalang tang ka jing pertame bagi pasil yaki kalau kai kapai isai yaki brio ipat ki besar po bada ka jo ka khara ka thone phi ha po sem arna khandai aba poi po ka song lampi kadang koi ki chelang kumne hakato po nang dei kham khna udhat jong FKC ngai song kai ba i ba kalau ulum ba kham tham hapo dia ngai ibo tau tham hangta ngai iba la jamiam kita ki jor jongi nong internet mama internet pai bau tiu jor jong phi ula jamiam kom the la dei ka puar man khe sikin nyonya baba ngam tit lau tiu jor bat de sayau lei ngam mundur ndrei la dan bok ba tang utai bukan nang tei nasian bukan asar ondat tu on ilang ni tang manbang kani kejinge pada keren mene de wei na nong yang po bodal ki wai esong mitip sai bang dia po blok tu kejinge ni pat bahan tu kejing syak khram tu ka khajna ka jongki musu jongki ha kini gileno ki ba fer sadi kiliang kadno kejinge jongki KFKC balik ke yang rambak yang saisian ban keren lembah ke listrik paper suap bin ra ini kejing lang hangte ko slong dak bahe tomong hi hakini sam sam li sam kai kejinam kejingut jong ki patba hitip sai ba ka asgi ka state jongi ka bega ka share boundary bat asam praspa prapsan kilometer Batunta bak international border Kamelia bak ke Bangladesh Kashir ya ka boundary kabadai south kilometer hakini Islam kebayat nakatapong di Islam kipat ba dungi Islam jenye hakini kijaga bisa dari na kata kadao misal bahasa kising yang dangba ini maran ngin pensogo yo paiba jong kabri nyo tra panginangkam manmi yang kenang ba ngila manyo hok kejongi Bangam kuat tukar dia kini yin kisam jongki long he long ai kam tam ki minister
Nay kadayam kanday pada kat biyi. Bang ileran kung nukim suleran kung ki longelam ki chief ministers ki MLA ki officer ya ka yen ka jong bagisa ki kentil ya kai kendro ki jong ki saudang put tunai kan reach put yano pipure balipat iye ye ki jong song ki jong ki parado prasam jong ki sobodar lakum ki langkina lakum ki blang ki masi kham dadon wei wi jingker kecil kentur pur jong asam ni kam dei su kapa phe kapa solingo amare kajing i kajing jam jong sarkar jong ni kajing tuat kajing bandut kajing khauput kelasang kumala batai dei wei nang ba bele kata kare usam siada kendai pa subway de hamni ba ki buruk isang bak asam ka persyang bakale don bo dia ka jelam melia de hamni ba ka asam ka sayola ka sayi ka jinjan to sarkar pat ka sangai continue tak hidup isni kani ki kasi ba upat khati pna uang ba kare kasi ka basausi tam pat kasi yambre jong ki khasi pna pat kani ka ja hausam siadar hendai spa subway haba ka asam lemba ka notification ka badai ka DA/21/50/149 ka permit kinsan ya ka notification baka kini jenda yang dijaga khasi ka badai kalabang nang pulup dollarship sa block 1 nanta sibentai ka right nong tung khawang block 2 panai siya katal bigitaw tumaya ka United Qatar and Michael Hills kabalik Karbi Anglong District nando nang ni bagat sangi ka sarkar asam bat sim bat kini juba cenda bat penhap ya kajaga jongki kasi syafi sapo asam kaki spitat hadu mata kayang ramba bakong kani kajaga kajongi bat penhai no biang sangi how to sem kay kabaja ko si tam kolong kadon kajinga yang kajing sakni cendak jong kini ka arti jaga bat penhap cek asa kila mi kibri masih ban mi bat persya kadai hantu bak asam ni gandu kalakian ya sangat isamna rang ba begitu itan jabab ngitip ya kini bat kadang hak kajing ko armut na preng jonggi kibang kipen sada ki tak kadu kindak khala hapo police custody hapo Nogau district hapo Nogau ke hapo asal kecil tu kalau sesuatu pada preng kita layut pak tit pak laksu lapin su ki kumulak ran kita ikan bersakmat kilong kila patay yang terjinja ni suhu syai berjinja jinsa lihat